Manipur top channel gi mai kedi gi maroi bi pausing myam na thamjagi ahan mada pannam pausi digi loku sarga PM Modi na akan bo wapam ama hek thamlambada Manipur gi irang leplam loidabagi maram leiti MPB mau Chief Minister makhom mukut punsile hai ki bo wapam adumakna Union lenga na Manipur sa thariba autonomy lenga klon gi thawong sing mayek sing takle Prime Minister Narendra Modi na akan mo wapam ama hek thamlambada Manipur gi tha taraga mari surab irang ase leplam loidabagi maram leiti Manipur Center na sa thariba thawong asima federal structure thugai bani lawi haina Manipur gi Lok Sabha MP Dr. Angwamsa Bimol akoi jamna phungdokre Hindustan Times na lobi interview amada Dr. Bimol na phungdokibada ngasisu mitei sina Chuchampur da sangma ngamdana amati Koki sina Imphal da sangma ngamdana leidi kumza English nga maga samapan ga maudraga hundoi da Manipur da thokib irang aduda asigumba phibam asimakti oikidi PM na parliament lana comparison tawkibane CM na makhong makut punsile haikibu wapam punamakna wapam adumakna union lengakna sa thariba autonomy lengak lon gi thawong mayek sing takle laibas ki PMC powerful oiba miwe amani haibisi miam punamakna khangna bo wapam ni PM na akan bo wapam ama hek thamlambada Manipur gi tha taraga mari surab irangasi leplam loidabagi maram kari le adubu ngasi fawo tomina laisinba sina Thamoi sokale Manipur miyam na pam dibasi irang asigi matang na PM na aset pawapam amata seng na phungdok paduni nampu do wangang baduna theki mangna makha taraduna violence thok to bakhakna tangdulai ta ba hanjilakle habiaroi normal si haibisi de mipum kudimak freedom amadi dignity ga loina hingba ngaman basangi PM na parliament Manipur gi matang na phungdok ki buwapam maduma abnormality bu normality on thok to na misleading picture ama utna ba khotna ba samani PM na ngasi phaw Manipur sa triba madi irang sigi akan mo wapam ama thamdriba sima Manipur gi issue si interest leitabagi ni han lawi BJP na lusung ba center lenga na Manipur sa thariba thawong sima federation structure thuwai bani Manipur ngasi su mayu mai kai mangkraba mioi kya chromatic oina relief camp sing da leiri bani haiken su paus ta makatarakli atoba pa omna Manipur issue gi mapung phaba report ama UN da pukhatna ba khotna ragani khuraizam athoba istarasi da thokli ba sahi ama helaklab irang sikim batang koki singna mitei furupu lana uhonna ba khotna riba singasi aran bada yumpham oiba ngaktani habisi malem gi miyam na khangnarakli loidana Manipur gi hausik lady issue sigi matang United Nation gi forum da mapung phana pukhatna bi report ama thana ba miyam gi mifam ama pangthokna ba thawrang tawragani haina International Peace and Social Advancement IPSA gi working president Khuraizam athobana phongdokre handaki Geneva ra pangthokiba UN gi yankai gi taruk suba Human Rights Council gi session da saru yarraga mari leinana yarubaga mari leinana wapam masi Khuraizam athobana phongdokibani maki Geneva khongsit ka mari leinana kaisampata leiba IPSA gi office ta pangthokpa paumi singa unaba mada athobana handak Geneva gi session aduda UN gi special reporter kaya unaduna isterasi gi irangi matangna marik sum wapam sing khankre loinana iranga simak lining laison gi aran ma miyeng oina uhonana bo hona bani haibu wapam thamladuna koki separatist singna aran bo wapam ka sandokpu gi matangna suning thina khanki madugi mathakta narco terrorism cross border illegal immigration amadi poppy park sana tharakpadi gi thingna bo hona rubada irang si tholakpani masina maram moiraga yellow missingda pirakliba asobu sapu pirakpani hairib irang simak mapung oina koki narco terrorist amadi koki CSO singa lainga ka muknarakpadi ki mara laijadraba miyam gi marakta khut thanarakuna irang si sakthorakpi asoba maram ni haina si UN gi yang gi taruk suba Human Rights Council gi session da marik sumna paudam khenesu magna phongdokhi Bana makha taraduna thoklib irang si lusin begi muhuta sangthana bo hotna begi singna bamadi irang asida Assam Rifles na koki terrorist singa laktuna duna thabak tawpuna singa wafam sing khanke UN gi lusing ba amadi special reporter singna su ngasidi Manipur thokliba irang asi lining laison ga mari lenadi furup asawna furup masara otnai habsu aran mani hab mayek singna khangle masidana tana Manipur bu drug ki golden triangle on thokna bo hona begi thawong khang khorokli Nakalamurumda Manipur thoklibi irang asida kuki gi maikei gi leptana fruit mashil gi marakta nungsinadana basiliba United Kingdom gi Birmingham University gi professor Odo S Reddy gi mathakta Birmingham Central Police Station da FIR ama tawbudana tana University asigi BC dasu action lokhona ba wakat palaikhre
अथुब मतमदा प्रोफेसर असिगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौखलक याबगी थाजब चावना लेरि हाइना मागना मखा ताना फोंदोखि अतोप पाव मदना इम्फाल येरिपोक लंबी थिंगबगी खोंजंग असिसु चथरी लैंगांगना हन्ना येंगबीदबना का हेना फिबम सोकपदगी मियामना सथक सिन तौबदा खुदोंग थिब थोक्तुना पुंसी मांग याबी अकीब लैरब इम्फाल येरिपोक लंबी थिंगबगी खोंजंग मखा चथरी ngasisu kongba thongkhongdagi kairau bitragi sanlam phawbagi marakta leiriba miyamna lambi asi thingli all kongba road united clubs organization akruko gi miyeng makhada chathariba lambi thingbi khongjang manungda ana ayek lining leson mai ising amadi essential service natana makhalamati gari changhan na lati maru oina maira paibe amadi naha kya thuratuna lambi danga sisu uwa phaijanba tower tire mai thabana singba sathaduna lambi thingki मतम कक्तबा लंबी थिंगबगी खोंजंग सरुक यारंबी मैरा पाइबिसिंगना फोंदोरपदा इम्फाल गेरी पुक लंबी असि मतम कुइना सेंबीदबना मिसी मिना तोइना थोपा लंबी अमा ओइरिबने असिगुम फिबम सि योररो फावब लैंगांगना हन्ना येंगदना ngasi फावब लैरि ममांगदा लंबी सेंबा हौरबनी हाइदुना लैखोम लैनांग फावबा नुकुप खरा थारमलगा मखाताना लंबी सेमदना लैखिबने लंबी थिंगबगी खोंजंग मियामदा अवाबा पीरिबने अदुबो सेमद्रिबा फावबदी लंबी असि थिंकिगनी अमरमदा लंबी थिंगलबा फावब लेंगाना हन्ना येंगलक्तबा लेबक थिबने हयेंग फावब लेंगाना लंबी सेमनाबगी थाजबा पीदुना थाबक हौद्रबदि मै इसिंग यावना इसेंशियल सर्विसिंग सु थिंगजलगनि हाइना सेक्शन वरोल थमकली अतोप पावमना सगोल सेम अयांगबगी मफमदा मितै नेशनल फ्रंट कंगलै पाकना इकाय खुमना पुटख्रे मितै नेशनल फ्रंट कंगलै पाकी पावताक लोय ओइरंबा सगोल सेम अयांगबा पवित्रो मितैना लेखिदबदा लुप असिना अवाबा फुंदोरखली लुप असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी लैस्रम नवाई लैबना थादोरकपा सिरोलमन हाय मणिपुर लैरिबा फुरुप कांगलुप पुनमकपु नुंसी सानना लैमिनदुना सिंगतम अमत ओइना अपुनबगी सक्तम सगनबा होटनाबिरंबदा नतना कंगलै खुनाइगी लाइनिंग लिस्ट लोल मयेपु सखोनबा होनबदा पुनसिगी अरोइबा मिकु फावबा होटनारंबा मितै नेशनल फ्रंट MNF कंगलै पाकी पावताक लोय ओइबिरंबा सगोल सेम अयांगबा मितै पवित्रोना हौकिबा साइसत कुंदा मसागी संगाई उसिवा ममांग लेकायदा खंखंगौदना लैखिदबदा मितै नेशनल फ्रंट की मयाय लोइसंग खुराई सोइबम लेकाय मेरी लैरक्ता लैबा लोइसंग लुप असिगी प्रेसिडेंट सिंगसुबम वांगंबी लैमना मयाय तंगबा लौदुना लुपकी थौमी कयाग लोइना लैखिदरबगी थवाइना मपुगी लैकोल इंग सिग्ना लैरुनबगी दमक्ता मिनिट अनि तुमिना लेप्तना कोक नोंदुना अवाब फुंदोकी लैखिदरब सकुल सेम अयांग मितै कुमजा इंग्लिशुंगा मग समापनगा कुंथ्रागा मंगागी सेप्टेम्बर से तरागा मथुइदा उसिवा ममांग लैकायदा तैबंग खोंदाराखिबने लुसिंगबा असिना लैखिदरब मतमदा मसागी सै मार्फुगा मापन सुख्रे लैखिदरब सगोल सेम अयांग मितै नेशनल फ्रंट की अचंग थौमी अमा ओइना मतम सांगना लैरंबगा लोइना हौजिक पावताक लोइ ओइदना कंगलै पाकता लैरिबा फुरु कंगलु पुनमकपु अमत ओइना लैमिननाबा अमदि लमदम असिगी सिंगवी तमिगी नुक्सिलिपुन सगतपदा अचौब थौदांग लौरंबा लुसिंगबा अमनि सगोल सेम अयांगबा मितै खुनाय सिगी लाइनिंग लिस्ट लोल मयेपु सखोनबा होनबदा पुनसिगी अरोइबा मिकु फावबा होनरंबा कंगलै पाकी अरंबा थवान मिसाक अमनि इखंग खौदना लैखिदबा सिना लमदम असिगी फुरु कंगलु पुनमक अमदि कंगलै पाकी सिंगमी तमी अनिगी मेंखतपा ngamlaroidaba अचौबा मांगजबा म ओइहौरगनि लैखिदरब सगोल सेम अयांगबा मितै इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन कमिटी ऑन पुया मैथाबा इकोपना पीबा माइसौ निंगसिंग मना सुकुमजा इंग्लिश अंगनिगा तरागा तरेता फंखिबा लैख्रबनि मना असि लमदम सिगी अपुनबगी सक्तम सगनबा होनबदा अचौबा थौदांग कया लौखिबा मसुम येलौइंगैदगी लमदम असि नुंगसी चानना लैमिनरगलबा सिंगबुरोय तंबुरोय अनिगी मरक्ता हेन असेतमा मरि पुरंगनबा होनबदा सिंथानिंगाय ओइबा थाबक थोरम कया लौखिबा सकनायरबा मियोइसिंगदा सही खुदिंगी पीबा मनाने ngasi mifam aduna laikhidrabagi thawaina mapugi laikonda ingna sikna lairunabagi tamak saruk yakhibasingna taibang mapugi mafamda thauninjaki laihoriba imung manung amadi masa masusingi awabada su saruk yazari hainasu lup asina makhatarakli atopa paongona salam global education consultant gi office hangdokre manipur gi oina di miyoi lising tarada doctor khlaidi sada maudra gumbagi gap laidi Minister Khemsan RD and PR Minister Yumnam Khemsana Salam Global Education Consultant gi office hangdokre
Kwakaithal Bazar ki SB building da nangna office hangdokhiba aduga madi leidana Minister Khemchana phongdokhibada mapalamda mahi tamba satnaba honabada lamdam sigi miyamna mayuknaramba khudong sadaba kaya adu kokalagani thajai World Health Organization miyoi lising amada doctor ama leigadabani hairabasu lamdam sigi oinadi lising tarada doctor ama leidi sada maudra gumbagi gap leidi atoppa leibak medical tamluba singna NCI exam pass tona bo hona bada awaba moi adubo NCI bu NCI su line pass to bungam lamdam sigi culture ga su hairap manaba Bangladesh na medical tamana na bo hona rakliba sima afaba khudimang na su ngasi nauna hangdokliba office asida cooperation pifam to yaki thoram madu da saru yakiba RIMS ki superintendent Professor Dr. M Sanjib na phungdokibada quality healthcare lehen ge harabadi doctor masung hena puthokpa mathoktai sahi amada leiba sigi oina lenga amadi private institute medical oina seat lising yankai leirabasu mahiroi sing lising kulumdi mapan adu maksatuna medical tamni mapalam da satliba singasi medical tambagi feesu affordable oibagini adu Bangladesh na medical tamnabagi damak ngasi Salam Global Education Consultant na laurokliba thaudang singthani ngai neki ngasi gi thauram aduda SGEC Bangladesh Medical Education ki coordinator A Shivadas Sharma Environment and Climate Change ki director Dr. T Brajakumar JNMDA ki director P Vilas Pandam Diagnostic Center and Pandam Medicare ki managing director Dr. A Bebekanda yauna tuan miyoi kya sharu yakhi Auto Papao Landarak Liba Kangluki Mui Sindi Hena Saiting Mayunari Kangla Paugi editorial memory special content Moina Mam the Tamzage Landarak Liba Kangluki Mui Sindi Hena Saiting Mayunari Status the illegal migrants in Kuki narco theorisina Matat Lepa Latina Satarakiba Lal Kataragamari Mapung Faraglabasu Loikam Naida Bamong Radi Mokoina domination Tokrama Pamsing that Langa Amadimiam na Sangamandri Lalasina Maram Weraga Landari Bakukimiam Kamten Awaba Mayunavadi Sana Basinjak Amadi Anayaki Hida Langtaxing Pangdavadi Amuki and Awaba Mayunari Susampu Disukta Labor Drug the Lashurava Hish Ivy positive way Bakaya ART Pangdavadi Awaba Pibam the Hingley Happy Pauladi Koki Misa Miamna Lal Pam Drabasu Namkai Lana Sangakiba Sin Koki Narco Theorisina Langi Hongkong the Handokta Vadi Hen Awaba Mayunali Adabu Sin Koki Zau Narco Theorisingi Launam Lang Turu Vadi Koki Miam Hongkong Handok Namdavadi Ha Uro Namang Lusulang Natunu Sutin Haibaduga Pakari Theorisingi Oitokloidava Manglangi Pandamgi Lalni Kanglakwadagi Koki Kangluki Muisingi Merak Nakpatana Bahoraktuna Makoi Mashilgi Merakta Hatna Sunabigi Watok Lady Adubo Lamdamasi the Matam Sanangam Kangaki Matau Torakiba India ki security forcing Maraktagi Akanava force Amana Koki theorisingi Sungoi Oidun Lalas Yokshinuna Matau Sangbagi Tabak Satavadagi Lalasi Warriors in Purapungam than Lakibane Koki theorisingi Marum the Lady Akanava security forcing Adu Miam Kankangarabasu Central Government Gimakadigi Kangdabagum Lady Basigi Maram Kadigino Hypsine Central Government of Manipur Watoki Warriors in Purakna Bohonagi Habitarabadi migrants in Koki Zau theorisingi Marum the Lady Akanava security forcing Adu Masakang Doktuna Force Adu Lamda Masidagi Laptoktuna Atopa Force Amana Mut Silabadi Lalasi Warriors in Purakungamunitazi Koki theorisinga Langonadun Isterasigi Mia Maruena Mitation Matata Landa Minari forcing Adu Matam Sana Singi Makam Sing the Laduna Namkai Action Bigi Matau Torkibadagi Makoigi Matauda free Oina Bamadi Atai Kulai Pivisingi Movement gi informer Oina Cookie Singbu Sisina Kibani Hariba security force ki personal Singaduna Kulai Pibamadi Pai the Cookie Sing Natana Atai Kanuki tribal community Amadi Mitaigi Mapamdadi Akanaba Miyeng Yengduna Hatpa Tupa Pava Punbamadi Award Anagi Tavak Sataduna Aki Tuzunga Pokna River Force ni Paramilitary force Aduna Lenga Kangandana Sin Koki narco theorisinga Nomoi Kapnava Lepigi Arunba 6 fair agreement Fawa Inai Hariba agreement Adu Koki Singi separate administration ki demanda Shagot can have a wapum Fawa Yoramba Housik Lady Lenga Ashina Kanglakibagi Watok like Ramani Lenga Kimakadigi 6 fair agreement signed Taunaram Kiba Akanaba force Adugi Mako Fongusinda 6 fair agreement the Yariba separate administration ki wapum Lakfoka Dabani Haiva Akanba pressure people like Ramani
ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤꯔꯪ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯛꯇꯪꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ NPOꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯇꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫